Commissioner jong ke Iskasian District halur ke rally balap penyanyi yang ke Vishwa Hindu Parishad haka Artrik u April kum kaseng ni buram ya baru kinyam Henry haka cukup poru ni dawa ba kiwiru kiriban buram markalian ke jingja ke ba bitar ya kum ya kaseng bagi kunjung kacak bendri baru kawai bah Artrik u April kini ki VHP kumbagiong ki Vishwa Hindu Parishad kila pelong ikarali kebastang nalun tina lum injury bat kila ya du haki limti jung kalaban haka sini sandi kabri kasing blay bat hakani ka kawi ka jing ka hapor bekia ti halaban ni udak kila sange habar ka laban president judge bat hantu kila hala di slogan ki jong ki Jai Shri Ram buat kumta terter kani ke kalong kum kadak ban provoke i Kristan jong kani kecela buat kum kasenghi imla ban jus ngapcar ki ka ba sulingo kalong ba hatu kasngi ki donru ki pulit jong kalaban PS hende kimshim lale ya kunu ka kimshim lale ban belat iki tuki brio ban ong ba kinya chakmat hende kila shulong tangki nong petkai buat ni kondam ru ya kacing bamla jong ka laban PS bante akam yakini ki nong buat nyam ba baharu bagi na bentut ru ya ka nyam jikiwi bat kum kini ki boro ngimla ban kum kaseng ngimla ban shimsting ba khani kasing ngila yo kan disi bang yong ba dan kamru ba kinong ilam jong kanika VHP bande ban pinstom miki nomor ba kajing le kajungki ka long sabapalat baki pentut ya kaya kayeng long ru ba ban penting pensmit kani kajing ya rali kamlong ke inde ka long tang kajing penibor ki nong ya lenti ki osuru ba kum kini ki bre ki badon kani rali ki ong ba ning pen kelaya kami kelaya syaka Hindu state buat kum ju ba ka ke ba jah Gujarat riots bagi Muslim ki ba ada kinja biju kinja syashilong ti kum kita ki ka seng ka pendramjur ya kani ka organisation Vishwa Hindu Parishad buat ka kentu iki bor penyat bakade ban le no buat ka ju kopor ka kro ka basai si kinu kinyam ba kum kaseng ni buram mipi ende piru pi ban buram markalian kum kini kisni ni lasha ka de Good Friday buat Easter Sunday ni rashu yo jinte biar bagi don satu kan ni kikin huan kimut bau kibamut banyak derali ni la let ya kran UDC nakaliang UDC ong ba kamsim don ya kunu wata buat kunjur nakaliang police department Henry lara don kum kita ki kum kasenghi ni pendramjur pala ta kibor penyat kimla bante lakam iki kasenghi kencim ya la kajong kasing jam